Cebu. Magkakasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga sa ilalim ng mundo. Sabay-sabay ka. Bilog na buwan. Special dun sa kayo guys. Maraming salamat po, ma'am. Taga saan po sila, ma'am? May sinaselebrate yata sila, boy. Anong sila-celebrate niyo, ma'am? Ayan, English daw kasi foreigner si sir. Mapapasabak. Good evening, sir. Good evening. Mapapasabak kasi English, oh. My name is Barack Obama. President, Mr. President. Where you from? Where you from, sir? Distansa? Tinggal di Manila. Wisconsin. Oh, How about you? I'm How from. about you? Where are you from? Well, I'm from Manila. Manila? Manila Zoo. Sabi ko na nga ba eh. You. Ako, gamitin mo na ibang language para patas Are you having fun, sir? Yeah. Oo, may Tagalog, may electric pan daw siya. Oh, electric. Ikaw yan mo para. Do you have any song request? You have any song request? Yeah. Korea. Korea? Yeah. Kamusta ka?
Okay, most useful since Ganyan siya. Hirapan na to. Yeah. Nice to a nice spot in the Philippines. Yung nging here? Ano yun? When? Ha? Ano sa Tagalog yun? Yung lumipad. Yung nging here. Ay, parang sumakay siya ng airplane. Oo, punta dito. Airplane. Luwan din dito. Yung Alright guys, this is for Barack you. Obama will give you a special song because he is a special child. Yeah. my God!